माथि मन्दिर आएन साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुते बहुविधाते हर समास्ते मया संकल्पेन समर्पितं तव गिरिजामतिं शरीरं गृहे पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रासमाधिस्थिते संसारापदयोर्दक्षिणादिते एतत्कर्म करोति तत्तदखिलं कर्मकाराधनं हे बाबा से क्या अर्थ हुनु तो मेरा भाइ गो चिया खानु नि खानु मिठो छ जडीबुटी हाल्या अल्लो खाल्लाई यहाँ अहिले हामी पनि जाउँ न फटाकी दिनु न एक दुई न सासूबारी त्यहाँ भइ गसियो बुढा बाइ जाने अन्त बस्ने